toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le auli. O se sasi i le au nanga se tasi o whale talawai, na mafua ai o na ova pe se le fua o le fuala au, na inuina e se pepe i a iulai o le tausanga taluai. E wha se fulu toluina le maalosi o le phosphate na wha inuina e tusa ai mali poti. O Bellamia Arwen Duncan, na nanati atu le whale mai pe tai na mali wai lava. O fuala au na tuina atu e se tangata whaingaluenga i le whale talawai sa tau wha atai tai, ma sa te tauona i atu ina atu fuala au, mo le phosphate fibra e te tawana tasi tesi ma le 2 mililita lona maalosi e inuina i le tamaititi pe a whaaliusua vai le fuala au i tono se ipu vai. Peitai, na saunia i le fōma i awao po le intern pharmacist se whaailo po le label o iaini whaatonunga se whaatonu ina i le matua ina ia tu ina tu le whala au a toa e tasi i le pepe. Na whaailoa mai e le MedSafe, e le ilava o na ilo le lei e le fōma i lea na muli whaia siaki, a le itu ina tu le whala au i le tina ia whaamatalanga uma po o sao. O lo valo ia le ofiso va ai tau tu langa lolo wao le tau i le pito ilungo le motu i mātu, whaapea le pito ilungo le motu i sauteilea so, whaasolo atu le whaai unga le vai aso, o ne le sone na vaaya le malolosi o wila mawhaititili, whaapea na inisio vaenga o Wellington e pe ona lipotia le One News. O le tae au ana le ilana iai ila pata inga lanu moli a ai o Bay of Plenty, Whakatane, Mataranaki. Ua whautua ina aveta avale e tautua nā le saunga le mu, pe au fuafua e malanga mamao. O le mamawhao timunga i le aso, ua mawhai ei ona tawhi atu suava i leanga mai le Moore Point i le Tarakena Bay. Pei ona ta ua le Wellington Water, mai mauti no le a tawhi atu i tala whātai o Wellington ne. O lo ta ua e kamupani te tele, la tau te umia sao whanga o le Kiwi Saver, e whaapea e tusama le afa le numero tangata ele o atoa la tau contributions. Po o la la tau tupe lea e tipi le Kiwi Saver, e mawai le whaamanu yanga whaupopo mai le malo i le nei tau sanga. E totongi atu le malo le tusama le lua se lau ono sfuluta la i te unga tupe a tangata, na mawhaiona tu ina atulo la tau sao e afe ma le whaasfulu lua ta la, i le Kiwi Saver a o le ia o le whai ungo uni. Maso o se tangata whaingaluenga tu mau e le tutongi mau lalo, e te tauona mawhaiona au sia lea saonga i le default rate. Peita aina ta ua le Westpac e whaapea, e 53% tangata yanga wa ai le whaamanu yanga mai le malo, la tau tele i au sia lea vaenga i le taimi nei. Ua si itia mai le 50% na le i au sia i le tausanga wa tuanai, ma le 50% i le luafe luafa. O le tausanga mua le nei wanga wa ai tala vauta i se fulu ono ma le se fulu fitu tausanga, mo lea fesoasoani tupe le malo. Na sauno le pule sili o le PTNZ, Andrew Twiddle, o le kamupani e whaangai o ia le polkalami a le Kiwi Saver mo le Westpac. E mawhai lava o na whaia e le tangata se tutongi whaaupopo, a o le i uma le masina, ina ia mawai le fesoasoani whaaupopo po o le pōnesi. E o atu le whai unga o me wasilia ma le 5% suianga waa a le ANZ Investments Kiwi Saver, ua lava a la tau saonga e mawhai ai ona maua le whaupoponga mai le malo. E te lese vaenga e te tauona toi whaaneleia mo au nanga ale soifua maloloina, mo tangata e iaimana o ngā tū mau pei ona maua i li poti. O le li poti na whaalawi loa i le komisina o le Health and Disability, na whaaliaini whaseana wha o atu ilona ofisa, i le vao le luafilua tolu ma le luafilua 5. Na sauno le sui komisina i a Rose Wall, o lo manino i li poti le te leo se ngā luenga whaaleleia, e mo o mia o na whai ina ia whaingofi ai o na maua e tangata e iaimana o ngā tū mau, le fesosoani, e tu sama le afe valu se lau whaaseana wha o atu, i le piriota e tolu tausanga. Na saunoa Wall, o nisi o whaaseama whaafitauli, e au fia i le lea mana ia o le tausinga o le tangata e iaimana o ngā tū mau, no foanga po au nanga i le tala whea ngai mana o ngā o le tangata, le o tala whea ngai au wala e tau fiofi i tangata e au fia i vaila au, whaapea le whaaloa longia o nganu ese, e le ngata mo tangata whaikaha Māori ma tangata longonoa. Na whautua ina e wō le soifua malolo ina New Zealand ma le Disability Support Services, ina ia ngā lolo e whaatasi e tau fofo lea whaafita auli. Na tuuina i lalo i le poana po le upenga ta whailangi a le Heart Foundation, le e whaiaia lātou sa ili ngā tupe, ina ua whaalawelawe ina e whaalawi loa po o ads, whaatatau i masini poka,
maata matanga. Na whailoa le sui o le cybersecurity o se isi whainga lea ua ui mai ai le au tau whaasise e su e awanoa ai e tau mawhai e whaia ni o sa whainga i masini. E to te le tangata New Zealand na toe lava ama molu pe tuina atu whaamaumaunga patino i le vaenga awa saina pe ona saunoa le whaululunga a le Security Intelligence Service a New Zealand. Ua lapata ia ele SIS a New Zealand mapaanga ale Five Eyes, tangata New Zealand ina ia mataala. Ona e whaapea o loo whaonga e vaenga awa saina, upenga ta whailangi e peo le Lincoln, e sa ili ai tangata e ono mawhaio na maua mai ai ni whaamatalanga e whaatatau i le malo. Ai mai se lava i lātou o loo umia pe mita whaapitoa, mō mata upu tau i le puipuinga o le atunuu. Na maua o loo whaonga e saina ni mea whainganuenga ma meto tia malo losi, e sa ili ai tangata i lunga o le initaneti, e ala i le whaalawiloa ina o ngā luenga pepelo, mō ni tangata e mawhaio na ngā lulue i mata upu whaavao malo ma le puipuinga. Ma a whaapea ai manuia a lātou talo sanga, e tau anaua i lātou ia, ina ia tuuina atu ni whaamatalanga e winga i le malo. O loo vautua ina tangata ina ia tautua nā, awane iso ona tuulafo ia whaamatalanga ini tangata e vili atu, e ofo atu ni ngā luenga, ma ia whaia lau suenga i se ofa, e ofo ina atu i lungo se telefoni. Na saunoa le whaatonu sili o le SIS Andrew Hampton. E whaapea e aini mata upu i New Zealand ini nai tausanga ua tua nai, le ana afia i nisi tangata, e au noa malo lato i loa o ni feso o tainga, ma le vaenga o whaamatalanga whaalilo a le militeli, le People's Republic of China. O le asoe malanga atua ili palemia tuisi nave maulu i motootua Christopher Luxon i Aotearoa, mo le la fonotanga whaale tausanga ma le palemia o Aotearoa ia Anthony Albanese. Na saunoa Luxon, o le atala noa i mata upu e whaale leia i ta mau ainga o atunu ue lua. O le amaua fo i le avanoa i wheilo ai Luxon ia David Crisafulli o le Queensland Premier, ma le komiti mo le Olimpika Brisbane lua fetolu lua le e tani malo ai Queenselani, a o saoni ai Queenselani e tani malo mo le Olimpika Brisbane ma le Paralympics. E manatu Luxon, e tāua tele le whaatala noa o ia mata upu, ona e iloa e mawhaio na maua le avanoa o pisinisi New Zealand i lea wha moe moe. Ua si itia ele whale tupe ale ANC ra la tautului mono no ngā tupe o whale. Ua si itia le fua whaatatau mai le se fulu i le lua se fulu points po o maka. Pei ona lipotia ele leiti o New Zealand. E se fulu maka ua si itia ele na fua whaatatau o tului mo le tausanga e tasi. I le whaatesi ma le fitu iwa pasene. Ai o lana fua whaatatau whaapitoa mo le ono masina. Ua si itia i le lua se fulu maka. I le whaatesi ma le ono iwa sene, e tusa ma le valus fulutolu pasene ono no ngā tupe mō whale i le ANZ, o lo o au fia i rates e la loi fo le ta ilima pasene, o se suinga tele mai le whai ungo le lua fe lua wha, ina UITT fo ma le se fulu pasene no ngā tupe, sa i la loi fo o le ta ilima pasene tu lui. O loo whaiani whaawhinaunga i le vāo tu Tala whaapolokiki, ma le fofonga whetalai a Jerry Brownlee, ona o sana fuafuanga e na te whaasaina le tu mawaile au tu Tala mai le staff i le palemene. I le mai a ai ona ia la ngā o ni popolenga, e winga inisi o alato li poti i le masina taluai. O le tala lea na mafua ai ona le fia le fonga whetalai, e whaatatau lea i le minista o ati na e maanga feso o tai i a Louise Upston. I lana talosanga mo se feso soani a whetala molo na whale nofo maututongi i Wellington lea e anga wa ai. I se vaenga o le li poti a le staff, na pue na ai se ata o Upston i totono se potu i le palemene, ma whaonga ai na i le ata i le lato talafou. Na tau mawhaile tu stala e whaia se whaatala noanga ma Upston, a oia i le whale kofe a le Copperfields Cafe i le palemene peitai, na te e nai Upston. O tu la fono mo le au whaasala lau i totono o le palemene, e whaatonu i nai no fuanga i mawhai pe e le mawhai ai o na pue na ata o whaipule. Pe whaatala noa i nisi o sui o le palemene. Ino fuanga i e luana pue na ai e le tustala le staff le ata o le minista, e whaatanga o na whaonga e ta pue ai e le au whaasala lau ata. I se whaatala tala noanga Brownlee ma le leiti o New Zealand na ia ta uai. Ua soli e le staff tu la fono whaatustala i tutono le palemene, na ia saunua foi. O loo mawhau e whaasa le staff mai le palemene, mo se taimi le tu mau, ai le i whaamao nia lea whaai unga, ua whesilingia le staff, mo se whaamatalanga.
Ua tau fia leo se tau lea o loo tu ua ia ilona tau mawhai au mai whaananale ai sau le methamphetamine i tu tono New Zealand a o lokaina i tu tono to ese. E tu sa malefitu se lau kiru kalama le mamafa o le methamphetamine na tau pule lea li ie au mai whaasoli tu la fono i tu tono le atunuu. Na whaailomo moe leo na o la tau pueina tangata i to a lua se fulu ina ua lata i le tau sanga talu o na whaia suenga mai to a whaaisi tangata ua mō lia i lea lava mata upu. O se tasio i la tau e se fulu lua molianga e au fia i le tau pule e au mai whaananale aisa i le atunuu. Mafuafua e na te sapalai na atu le cocaine. O le isi tau lea o loo mō lia i lona whaonga ina whaananao se telefoni i to tono le to ese e au mai whaananai aisa e tu sa maletasi kiro kalama lona mamafa. E lua se fulu lima isi suenga na whaia e leo i au kilani, Waikato ma Bay of Plenty e au fia i male to ese i Mount Eden. I taalonga, o le afiafia na nei i le 5 minute te ai le fitu e whetau i ai le awa le Hurricanes ma le Brumbies a wale kora whaino mo le Lakapi Super Pasifika e whaia lea i le malai Wellingtone. O lo ovalo ia le ofiso va ai tauti munga i Wellingtone le afiafia na nei i le taimi o le taalonga. Mai tusa pe malolo le Hurricanes i le Brumbies i le la taalonga e maua lavalo na wanoa a wale semi-final. O le isi kora whaino o le ata a aloa i le Crusaders ma le Blues i le whātoru lima i le afiafia taeao, whaia lea i le One New Zealand Stadium i Kalai Estete. O le sifi ma le Reds e whetau i e sa ili le manumalo mo le isi kora whaino, ma e whaia la lata alonga i Waikato i le 5 minute te ai le fitu i le afiafi o le aso to nai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o la wauli.